Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi reru xi kona lexi nga endla leswaku psychology Mabyongo Jimmy's a jikela xiyimbeleri Mr Post kambe a nga lavi ku xi paluxa kumbexani ku xi humesela erivaleni. Leswi a nga vula swona kombisa leswaku yena se u lava ku tiyimela hi yexe, u lava ku ti endlela swilo swa yena a nga ha vi hansi ka xiyimbeleri xo karhi. Endzhaku ka loko a ta va tirhisana na xiyimbeleri Mr Post eka malembe ya 2 lama nga hundza, laha a nga fika a humesa album eka lembe ra 2022 leyi a yi thyiwe leswaku ya duma njhini, ivi lembe leri nga hundza a humesa leyi a yi thyiwe leswaku Nsila wa Yingwe a karhi a tirhisana na xiyimbeleri Mr Post. Se u kombisa leswaku yena se u lava ku tiyimela hi yexe, u lava ku ti endlela swa yena. Kambe loko hi kamba vanhu lava va nga tirhisana na yena eka album leyi nga ta huma kwala ka lembe ra 2024 va katsa Manflow, va katsa Dlayanyoka, va katsa Mathandani, va katsa Panyas, va tlhela va katsa na Xindendefu eka ku vhuma. Eka Swichayachayani hi nge vi ngopfu na marito, kambe ho vula hala ka ku va a tlhela a ya rhamba tsima a tirhisana na rona ku ri ku u nyiki xivangelo lexi nga endla leswaku a suka eka xiyimbeleri Mr Post, laha a nga kombisa leswaku u lava ku tiyimela hi yexe, kambe u tlhele a rhamba tsima a ya tirha na rona eka album leyi nga ta huma. Se mi ta kota ku swi vona leswaku swi kona leswi a nga lavangi ku swi paluxa kumbexani ku swi humesela erivaleni ku va a nga ha lavi ku tirha na xiyimbeleri Mr Post ku ya emahlweni. Xin'wanyana xa swivangelo ku nga va ku psychology a vona ingaku Mr Post va n'wi pfalele ehandle loko swi fika eka tigig, a va n'wi zavalazeli na yenavu leswaku a kuma tigig. Hi ta tsundzuka leswaku loko a suka ka Tim Shirman kumbexana a jikela Dr Joe Shirman u kombisa leswaku a nga endli mali yo ringanela hi yo mhaka wa tshika kumbexana wa suka a ya chaya mapiano. Se ku nga va ku ri xivangelo xa muxaka walowo lexi nga endla leswaku a suka ka xiyimbeleri Mr Post. Hi swin'wana leswi ndzi nga swi xiyisisa loko ni ta va ni languti vuxokoxoko bya album ya Psychology na loko a ta va a hi tivisini vanhu lava nga tirha na vona ka album ya Nyan'waka. Mi ta kota ku swi vona leswaku swi kona leswi nga endla leswaku a baleka kumbexana a nga lavi ku tirhisana na xiyimbeleri Mr Post, kumbe a nga ha lavi ku va a tirhisana na xiyimbeleri Mr Post ku ya emahlweni, kambe a nga lavi ku va xi humesela erivaleni kumbexana ku xi paluxa. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.